Як заўжды, з асаблівымі пачуццямі я радая вітаць вас. Гэта наперад у мінулае. І як належыць зранку, наша каманда гатовая перасягнуць пэўную адлегласць, каб адшукаць і занатаваць у часе спрадвечныя культурныя каштоўнасці. Спадзяюся, я вас заахвоціла. Рушым! І вось мы ў вёсцы Сташаны Пінскага раёна. Прызнаюся, праехалі нямала, але яно таго вартае. Сёння павучымся бараду завіваць. А вось як і каму даведаецеся пазней. Я ж пакуль кіруюся даведвацца штосьці цікавае з гістарычнай і міфічнай спадчыны. Ой, под вишняю, ды под дубчиком, там гуляла дзяўчына своим любчиком. Сережа, Да. все хорошо, в ноты попадаешь. Замечательно. Ты когда нежно поешь, не та подача. Давай побольше голоса, и будет все клево. Побольше голоса, ты имеешь в виду атаку больше? Ну, то есть опоры больше. А цяпер мы збіраемся ў сталічнай студыі. Місія ранейшая супольна ўзгадваць акалічнасці нашай вандроўкі ў Сташаны Пінскага раёна і адначасова ствараць новае аблічча для старажытнай песні. За гэтую справу сёння ў адказе наш аранжыроўшчык Артём Кондратюк і спявак, які прадстаўляе свой сольны праект пад назваю «Снова». З ім найперш і знаёмімся. «Снова» – сольны праект музыканта Сергея Мацеюка. З 1991 па 94 гады ён быў удзельнікам хору «Маладыя галасы» Дзяржтэлерадыё. Першы верш «Колас» напісаў у 8 гадоў, першую мелодыю ў 11. У 2008 стварыў рок-гурт «Нова», які актыўна выступаў не толькі ў нашай краіне, але і ў Вільнюсе, Сочы, Варонежы і іншых гарадах былога СССР. Адноўлены праект, па аналогіі з мінулым, атрымаў назоў «Снова».
дорогі, побачте, скільки наш пан, який політок великий. А чи ж ми, Тоня, вижнемо? Вижнемо, Надя. Сонечко високо, а вечір далеко. Будемо старатися і будемо жати. Але ж ти скажи, пан Степан, хто гето тобі поле згорав так криво? Мусить то Іванко Болботун своїми сивими волами. Яке вам діло до мого поля? Вас я позвав сюди, щоб ви прибрали мені. Чисто, гладко, ровненько зрізали. О, дай Боже, допоможи нам зожати. Да, Боже, тільки не положи нас. Але як натомимо самі, жінки, так і вкладемося. Першы ўспамін пра Сташаны звязаны з бітвай князёў літоўскіх і Владзіміра Валынскіх, што адбылася ва ўрочышчы Пабойша, непадалёк адсюль. Помняць у гэтых краях і багата легендаў, так адна з іх пра Шаптуна. Маўляў, вернуўся неяк у гэтыя краі з Амерыкі тутэйшы чалавек, пасяліўся непадалёк ад хутара, ды стаў людзей замовамі ды зёлкамі лячыць. Прыехаў аднаго разу да яго заможны пан, зачыніўся амерыканец з ім у пакоі на суткі, пасля выйшаў і сказаў: «Ён паправіцца праз 3 дні». І той сапраўды выздаравеў, а вось сын лекара нечакана памёр. Жонка пракляла свайго мужика, пайшла ды утапілася. У той жа дзень у хату трапіла маланка, і дом згарэў. Зараз на тым месцы расце старое дрэва, а ўрочышча дагэтуль называюць у амерыканца. Ой, невісточка моя дорогая, добре тобі в холодочку сидіти, а нам треба жати, трудитися. Де ж твоя дитинка, кажеться, ж спить же. Якщо буде плакати моя невісточка, то ти візьми, зроби куклу, да в роток і положи. Та таку пісню ми заспіваємо, щоб воно спало. Ой, повісю люленьку на калину, сама пойду жати у долину, сама пойду жати у долину. Вітер буде люленьку колихати, а я молоденька, я буду жати. А я молоденька, я буду жати. О, я жала житейко пожинала, дробні снопочки пов'язала, дробні снопочки пов'язала, дробні снопочки пов'язала. У високі копочки поскладала, у високі копочки поскладала. Калі завяршалі жніво, невялікую жменю каласоў пакідалі на поле нясжатай. Гэты пучок называўся барада, альбо каза, казулька, касіца. Яго завівалі, то бок заломвалі ці злучалі рознымі спосабамі. Мы вернемся ў Сташаны акурат пасля таго, як зазірнем у нашу студыю, дзе працуюць аранжыроўшчык Артём Кондратюк ды выканаўца Сергей Мацяюк, які прадстаўляе праект «Снова». С самого начала песни, да, петь на опоре. Но когда пойдет модуляция,
уже просто выстреливать, да, больше, ну, громче, динамики. У тебя, когда голос прорезается, вот тогда красиво. Следующая прорезка примерно 26 августа. Были моменты, когда было красиво. Вот когда у тебя голос начинает динамичнее становиться, тогда красиво звучит. Ты потом сам услышишь и поймешь просто. Окей, хорошо, я попробую. Давай. Ой, люли-люли, ой, люли-люли, ой, люли-люли. Люли, прилетели гули, сели ля воротах, у червоних ботах стали сокатати, что им есть и дати. Я насиплю гречки, хай несуть яєчки. Паночок, давай я тебе нав'яжу перевеслом, щоб твоя спина не боліла, і ноги не боліли, ручки не боліли. О, отак. О. Ну, дорогі жіночки, пана ви перев'язали переслом, себе перев'язали. А тепер давайте візьмемо гетого снопа бороду, будемо наражати. Беріть ленти, квитки. Давай будемо наражати його. Ой, жонки, а чи вигнали перепілку жита? Треба ж перепілку вигнати, нехай летить у теплі края, а то осінню Петро прийде горати, да пташку загоре. А як весною прилетить перепілка, то нам принесе новий урожай. Колись люди казали, як пташка прилетить, то нам принесе щастя, здоров'ю, силу і багатий урожай. Дару тебе, Нивка, хлібом і солью, да дай нам доброго здоров'я і багатого урожая. Да верни, Боже, силку нам на слідущу нивку. Да дай Бог за год дождати, та й знов жито жати. Дай Боже, дай Боже, дай Боже. Дай Боже здоров'я нам. Винок з поляко, готиця, гей, винок з поляко, птиця, дай до пана проситься, тобі пано дожи. Геночки, гей, тобі пано дожи, ночки, а нам дай гарі, гелочки. У 15 стагоддзі вёска Сташаны належыць князям Завішын. У 1688 годзе пераходзіць ва ўласнасць пінскіх езуітаў, якіх пазней змяняюць прадстаўнікі роду корсакаў. У Першую сусветную вайну ў вёсцы месціцца адзін з палявых штабоў рускай арміі і ваенны шпіталь. Сядзібны дом падчас баявых дзеянняў быў разбураны. Ацалелі толькі свіран, некалькі гаспадарчых пабудоваў ды парк. Апошнім уладальнікам Сташанаў быў Сігізмунд Корсак. А тепер веселою гармонію. Нас почастував пан, тепер ми будемо гуляти і співати. Як я була мала-мала, як я була мала-мала, як я була мала-мала, колихала мене мама, як я була мала-мала, колихала мене мама. Як я стала подростати, як я стала подростати, як я стала подростати, стали хлопці колихати, як я стала подростати, стали хлопці колихати. Колихали мене хлопці, колихали мене хлопці, колихали мене хлопці, то колисти, то коробці, колихали мене хлопці, то колисти, то коробці. Коробочка репотіла, коробочка репотіла, коробочка репотіла, а я спати не хотіла, коробочка репотіла, а я спати не хотіла. Ой, послала мене мати, ой, послала мене мати, ой, послала мене мати, ярове жито жати, ой, послала мене мати, ярове жито жати. А я жито не жала, а я жито не жала, а я жито не жала, бо розенце лежала, а я жито
лежала, борозенька лежала. Борозенька, вузенька, борозенька, вузенька, Борозенька, вузенька, не помістилася. Борозенька, вузенька, не помістилася. Я вяртаю вас з мінулага ў сучаснасць. У даўнейшнія часы каласы надломвалі і згіналі дугой такім чынам, каб яны дахіналіся да зямлі. Часам іх яшчэ і скручвалі жгутом. Так што завіваць бараду і азначала закручваць у жгут. Цяпер час пацікавіцца, ці ладзіцца работа ў Арцёма Кандрацюка і гурта «Снова», пасля чаго вернемся на Піншчыну. Ты дзяўчына моя, ты красавица. По поводу вот этого подъема, который ты записывал, лучше его петь тихо или лучше петь на атаке? Мягко петь, мягко. Это как запев такой. А ты его начинаешь, выдавливать. Без проблем, хорошо. Ты дзяўчына моя, ты красавица. Мне твоя красота не нравится. Сергей, все здорово, замечательно. Еще дубль сделаем. З дома девица, з дома раскрасавица, да з дома про меня. Здумай про меня, що я в чужій стороні дало горькі сльози лю. Горькі сльози лю, сльозами напоїняю до річки озера. Річки озера, речушки озера, шкода кров, от тебе рожка. Крути берушка, а ноги там берушка, да дівиця ішла. Цікава, што 5 чэрвеня 1965 года на вясковых могілках вёскі Сташаны усталёўваюць першы на тэрыторыі СССР помнік героям, што загінулі падчас Першай сусветнай вайны. А яшчэ маецца ў гэтых краях легенда пра калодзеж каралевы Боны. Недзе ў лесе ёсць невялікае паглыбленне, абкладзенае шчыльна каменьчыкамі. Гэта і ёсць калодзеж каралевы Боны. Кажуць, некалі тут біла крыніца, вада з якой дапамагала ад усіх хваробаў. Над ёй у ранейшыя часы людзі ўсталёўвалі аркі, якія ўпрыгожвалі кветкамі і зелянінай. Але калі ў 50-х гадах минулага стагоддзя ў гэтых мясцінах пачалі здабываць торф, вада з цудадзейнай крыніцы знікла. Ой, под вишнею, дай под дубчиком, там гуляла дівчина у своїм любчиком. Там гуляла дівчина у своїм любчиком. Ти дівчина моя, ти красавиця, мне твоя красота, ох, не нравится. Мне твоя красота, ох, не нравится. Бо твоя красота нерожденная, бо твоя красота, ох, наведенная. Бо твоя красота, ох, наведенная. Ты дівчина моя, ти дай краситься, буду вірно любить, ох, прийду свататься. Буду
Дарэчы, завівала бараду зазвычай старэйшая сажней. Завівалі сцеблы па сонцы. Да барады не дазвалялася дакранацца рукамі. Таму яе заломвалі, абгарнуўшы руку рукавом кашулі ці фартухом. Бо голая рука лічылася сімвалам беднаты, галоты. Зараз давайте зазірнем у студыю, каб паназіраць за работай Артёма Кондратюка і саліста праекта «Снова». Буду верно любить, приду свататься. Стоп. Вот это вот отлично, да? Вот голос прорезался, все как надо. Ты хотел здесь, ну, да, мягко спеть очень. От твоей вот этой мягкости у тебя немножко тембр повернулся так. Мы не всегда работали с компрессором, и я стараюсь все петь в одной динамике, поэтому... Не, все хорошо, все. Сергей, ты готов? Да. Все, тогда поехали. Окей. Сергей, по-моему, замечательно. Иди сюда, будем слушать, что у нас получилось. Ну што ж, вось так мы разам паназіралі за тым, як завіваюць бараду ў сташанах Пінскага раёна. Тым часам завершылася работа па трансфармацыі старажытнай народнай песні. Слухаем «Ой, пад вішняй» у варыянце праекта «Снова» і сустракаемся праз тыдзень. Завітвайце, буду чакаць. Под вишняю дай подувчика, там гуляла дзяўчына сваім любчикам. Ой, лёли, лёли, ой, лёли, лёли, ой, лёли, лёли, ты дзяўчына моя, красавица, мне твоя красота не нравится, мне твоя красота не нравится. Красота нерожденная, о, твоя красота наведенная. Ой, лёли, лёли, ой, лёли, лёли, ой, лёли, лёли. Дзяўчына моя,